Hello so piti ho na bon chavin kalim na chibai khan bole lai don tu sima konin tunin jong na hengwa pathin thu a neu cha ka ke holim ning ka dei sa in hi chi pham tili do we love Jesus or just his blessing hi cha eo tu zan hung ke ho itin hi chama video neu khat kan semin anai beo itin pung hung ging tai sunday ni khoin i hung thovin i hung ta ve na ai le khosonga hin pathin ho ding che ta ve abang loi hin ain sunga kona anu le pa zo kham ji ham ele khosunga boi ji ham hitia cho nunga go hlang chule chapang nu naw chapang hiti hin hoina ding hong go ta ve hi chapang nu jong hi ken thei ta nu le pa zo khama ho in kai lo tin hong ki pa do tai nu me lang atam zo pasal ho hen lang hitia loi la gol kinil la ki baw tam ta yonga in sa in lang ki bat to ham hitia cho lungno mo ta khong abang loi ki pal thanom ta hoina ki hong ta chu hoin hong lunu tingle smartphone hen ki chaiwen hiti chon ki pal thanom ta hong ham elul ipilung lung thone ai hong ham pathen in ilung thim ade he so pite ho hoi ten gyalote ilung thim pathena ipi uam hoin mai hoi pikisonam pathin chu thagaw lu chu ta hin a ho ten thagaw lu chu ta how di mo he kiti ama wang service ki pat sunga jong ami te ki min funny choi wa hi che fana ko na i boy jing ne la i ma sanga jong mi khat taw na han mana mi khan lwa choi la an sawn is ki sei se ki ne lai cho a ki gospel se ai la taw na in man te le pi thum wam pakai chong nei pi lang hi chong nei pe la hi cha ka chi na khol ka chi na man te a pathin ko ma phat thei i ki thum mo cho ama wang hi chi ho in mai dong ha te sinu pi mei thai ho in pathin pakai mi chon se ka hi pakai ni ngai de min nei lo gen the ni ka taw na nei san pe in tia pathin henga e ho taw na to nu te taw tas te se pi ho taw na hi i ga gela kilo mong to lo ho inung ki khen ma sanga long taw na khum kha na ma sa ki po do ta chala tu lai di di ho in khen te la ngai ngai ya e che ngai bol ngai ngai kho lai le ngai che loi tam ta tam tu lai ho la cha ho kyal ngoi ching hoin i kyal ngoi ho hi ma tha hi nam ti hi he divin ka dei sen tu la hin e hoin pathin phat thei bo na hal na i divin ama wang ilung thim pathina i pi do nom lo he so pite ho hi chala ilung thim hi lai sa o yong le i bol na zo se live stream i bol na ho hen hoi chi bol na le abang lo in pathin hi again thei ni ham elo che bo ten lang pathin ke hi ti a hi ima ilung phat vet hi ki vet the lang la pathin hi lung sen mo mo nam pakai su ngai lut mo nam ti ki vet the hen lang la na sa de pakai in pesiam na cross hin ki pun lang kanung hin zoi na ti cho nom ta Christian ke zoi na ti lo pi chi ya cho pathin ni ho ding wa hele aim hon ingai cha na pau hi pai lau hi tin Jesus Christ ang thing ten zoi ti na hing na kom i hing e kom ngai lu tin pakaya den Christ like da hin khomang tin ta video ni ta cha AI kan sim hoi ve leo chon ilung thim phat mon ho zo si hi vadung hin le hlau ta ka sim hin hi ja ai tu hin pakai su chum iman naw hi le hlau tin pakai su ngai lu ti pakai su tabang mang hin khu mangot ti hi ka sei no men so pite ho tu lai nam sung hin ve leo hen na cha vai hi je gau thu tam ta ke se ta en tu lai hi amin che ki pa po oi zon le he so ke ben hi chala ya e ho hlep la na ho cho me tam ten bible la hi ni nung hlep la du he ti cho amma wang hi chi a gau se thu hi cho ki la do tho hi chi a hi te gau thu a hi chi exorcism ki bol amma wang i hlagau hin kho hi che na ton so damun media la dinga hi I lami ki het lo wa hi cho hi ja e ho i hlagau hin kalung mina ka vela i hlagau hi kap mai cho ewa e ho i naw ne min di lo wa hi cho i hlagau hi kap ma hung do loin ati ma e ho i ta sao cho hlagau to kimat ni na cho e ho cho le khat i naw min di mo mong lo pakai su akineo sa ma e ho jong ngai lu tin hin khu mangote so pite ho tunia hi ka sei no hi kan pa de hitan awang bu tabanga video neo cho kan explain hin tuin pathian gel ma te so piti ho Jesus Christa hi ingai lu ham aji chu e ho christian hi chana christian
hobung lendo mi te the chosen one hiu cho a hi le tua ka sen hoi pham te le pakai isu ipidanga e ho ham nang le ken ita san mo mo nam ta san nong cha chumin koi dai na ingai lu nam ma se pen pena jisu krista ingai lu nam iti ingai lu ne be sa ham kin nang chu ka ngai lui na ting ting happy na behelin nang ma lung den hin kho mang daleng ka ngai lui dik thei di dham na he o chu nei na ball pe na ti a kin la ka ball pe lo a he iti ka ngai lu ka be sa dham ka se nom che pe ham te le pathian lagau thengin ichung wa chu tengle hi che leiset nop sa an ho hi pai thawa pakai Yesu Krista hi hin kho wa ikila the na dewa he ka se nom hin tu hin ka se nom che pe ham te le damuna a umje na hi damun meidi la hi iki cha na cho mi tamta mi kang te gam khang to khu damunong ki cha lo chola koi man ki cha lo chola preacher ho ma sanga ja janan pathin pakai so mok obol cho anel pe wa tai tom wa aza jana hin khu man tai so piti ho e ho tua e mi te la hin atam zo in ki chat mana damun ki medel ki chat mana pathin ki ho zong ki om na hi chalai ta ai bol hil mai the in so piti ho damun a hiti le tu lai bon tu lai khan to na gama Jisu Krista zong sei da yang tang damun medel kisan ki chat lo wa pakai so nel pe le hin ho mana ta cha e ho hin ki chat na lai damun medel na iragaw hi damun medel ton shot medel mana ki chat na lai a hi le ton shot medil a poi ana ta poi a hi le the question arise pakai su ilung se na lai di ve pathin ho lan de bang ka sei ti na lungin gyal tawang no atam zo damun ana da hi le ana lo hi le mi zo se hi I thang do ta cho I va thang do ta cho pathin thu je a damun medil ki cha na je a hi mitam tam ta ki gitima he cho hi che chon set ka bole damun ka che de hi che ka bole damun ka che de na chon se de ti ki he cho galatia bunga chang som la ko a ho kinel ke na ki bau tam cha ka tu karan tam ta ma cho eltol gol bol nop kinel ki mit thi chon than hoi thien lo hu tam ta ana sim leo chon galatia bunga chang som la ko ho hite bang mi ho cho van gam lo de ki ti cho hi che bible changa ko na ho kal keima kal hagaw hin khong hala pathin hagaw thin in ho pi hin hi che bible changa ko hi ja nang le ke phat ten gel han christian hin kho in hiu pa hi anadi lo de so pi te ho christian na hi cho jisu krista na ta san cho ama wang satanin jong he cho na ta san ti e wanga cho satanin a het ru pham tele nang ma hi van gam na kai lo de ti he cho because revelation bungson ni chang so ma ko nisya satanin ek pathin henga e he ojo he is the accuser iso pi sangama ko nitina e he si do cho he ja cho satanin jong diablo na he so pi patien ki gelin nang ma in nakilung hlaya to a kai ma christian ka chon dan pa hi adi pathin ka ta san pa thi be cha ko ma hi le a hi zingi hi ti a ik chai sa wa hi le van gam ni ting le chun pakai Yesu in nang ma la ke ma ke ka relationship na nei poi e hin ti kha de ti jalo ham ga yal tang paten yel te so pi te ho hi ja to tunia ka sei che pe ham tile damun meidil anom lova hele mi tam ten pathin I ho lo du hi inom ma hin khu man du he so pi te ho damun meidil san sunga bon pathin ki chalo pathin ki ging lawa hin khu man na lai number 1 mi kang te style la taw to number 2 hello la yong ki cho elo la pathin chu iki chat ham elo bible isim nom lo ham iki chat ham chung chu khat hikit a hi le tu ami tam ta gam hang to hin copy ta ben tu lai hi it is da homo ho hello la gay ho lesbian ho tam ta igam sung ma hum ta cho a hi le so pite ho bible ach ki sei chola nu pa pasal ke koi cho chon se the ti cho ala mi tam ten tu lai ho liberals ho hen bi sei wam tile kahung pe na che ti jeng chola pathin keima chak
hiti a hin se ma la chik chon se tham ai ti ami tam ta Charlie Kirk nong ado abang lai project tam ta ado cho a hi le ka sai nom chu pe ham ti le thila kan sei de so pi te ho pat ti jan ngai vin hi chi avela na za lo mai the hin patian na ngai tao for example in nangle na sopi hello le nangle no sopi la hin sopi mi thum ne hi example la nahung pin no hin pakai Yesu Kristain damun na koi telaw mini cho na sopi la mini cho damun ko hin lang mini cho van gamin ko hin nang hele van gama te ni cho kholo cho ke pa de cho ama wang direct nga damuna koi te ni cho ki pa hon dem because aji chu pham tile pathinin nangle ke hin khu he cha chu na pathinin nang chu kumsom thum kumsom li kumsom nga hingdinga etip sa cho pathinin I past I present future zo si amu so ke chu ahile hichi so pi pat gigin chu means mi min ani kha zong la no mo sa hin lang gigin la hoi te taw te ahile le ma mang le cho chong chu amani chu dairanga van nga ma koi ta amani hi tun phamo le zong le ahong le tel hun ke hin ho the ti a pathinin Jisu Kristain ta sanding hi ta na sa tain khuan man de ti hin pathin le khabu a pathinin ama le khabu a I ho Bible hello ama I ho destiny a I fate na hi I life history a hi pathinin ama le khabu hin khumun abon ani he so ke cho ale injo ka sei cho yung pen wa chun pathin amu so ke cho na nang le ke chu kum som sigi hing di hu cho kum som sigi hin sunga cho I end stage chu pyam I thi de ko na chu damon kilu tho na ale pathinin hi chi ja hin sang nga chun a pet pen hin a phung pen hin damon en mini ke koi han lang ale a hung chon sit wanga chaina thil pha pathin hun khe na pakai su hin ta sana hin khothinga hin mang te ni van gamin koi hi te tile hiti hin dairang in iso pi mini cho van gam so pi mini cho damon ko helang le inum na dive so pi te ho damona che te ni cho kilung op kai ni cho pakai iti ka hin khu jong kimang nai lo ai bidanga damona ne ko ham ati le pakai sun na hin khu kamu sa hin na thi gi ya ke ma ne he boy te le pakai ka ni he tho di so otia ki phun gi na lai mai thei cho hi ja ka se he so pi te ho damon hi ana da hi le mitam ta in pathin I ho lo tu chu tulai mitam ta in pakai kaso pinung dam sa in lang hichong nei pe in lang pakai itaw ting le I kham tang lo ho in kai ting le benz no yang kidul sunom ta lo chula mobile phone lang ay mi nei gu pi ge na ya iPhone no Samsung S24 Ultra ik chowa iPhone 16 17 15 inewa hicha pathin thu min asai nung sanga attention ke penom lo tu lai di ho in dunga I ho in zong entertainment club mun pak muno so gam ta chola pathin tu sanga e hon Facebook a live WhatsApp status ga ki paut kit na lai ding ipidanga ken khatat chana kan sayam ka ti le tu a hiken Bible hin ni ve kana sim chai hitan hoi ta ka sim ka vel sim kit hin to hin Ephesia kan ban kenin tu hin Timothy kan pa in Timothy bung first Timothy bunga chang som ni che pe ham ibidangan loila gol te no la hi so pite ho khachi chana kan se ham thudi chana kan se first Timothy bunga chang som nin pi sem adangin kicha na anei theina dingin a chon che ho chu zapi ang songa so salin kiti chu kangai lut wal be se wa hi so pite ho I khonung din mun hi ivet na le ilhagau din mun hi ki ve thein nang le ilhagau mirror hi ki ve han lang le I chan ya hindu ham ga yal tawang nang le ke yin tu hin patan ge lew chun nana to naw mun company ho na nan to mai the na oya na pan mai the office alin tata na tong ni mai the police aw na pan the IRB ka te poi CRP ka te poi army ka te poi ti amun chum na I to mai the cho hobung la cha hen lang hitak business thing ball a chat look mai to hiu cho a hi la gel tang
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday apat Saturday ge hi mihim hina chon ho office timing te taute hi cha hin leishat hin ho ki man ta ai la Sunday ni hin injo a video kan vet sa chon veleu chon ho in chogadar pan teng ta an khon khat cho teng ta an khat ai la I hung tho tau cho I hung tho wa hele ilung thim ipi mam henge tu ni mahap ni tu ni ho in kai na cheu te ti ikigo do cho ai le hung ki go wa hele mi tam ta cho ho bung khana cho zang in zanga in sang khat loi in jani loi in ja thum loi tam ta ma to ai kin a ho ma kan se so ka hin tu lai ho Christian I chon da no he a thang pi a he mi tam ta I chon da no he kan se den ho in pung hungin bina ilung thim pi mam ho in hai chi na ki go ta cha mi tam ta iso pi no me ho tu lai de di a he hingi khan to na zalen bon hoi ta iki chau cho na me iso pi no me ho hoi ta nong ke sim ba pasal ho che ki simong ki sim be sa lo na me ho ki noi se na man nong a hi poi na ke sim now na von ho hoi ta nong ke sim now he in khana na me khat na me ni na me thum tam ta mai the hi ta ho in kai hong ting le hen I hung kai na mun enjoy video kan sei chu pi ham tele I bat sa na nun to ikigini jana kikina ham ai lo inside ho ja kikina ham elo inu le pa zule sa na ne ja hin kho ken thi ta in kho ki manga am ho I in sung thalenga ho na hong ki kai ham hi che so pi te ho I hung ta cho ho ina ilung thi ma hong ki pa be se lo hoi na hong tao why are we coming to church ibidanga hong church a hong ham e ho hin tua mi him sa ho in hi ho ina hi gelo ki khet no di mo lo na pen che ham tele e ho hin eta asaw hi krista ho bung ti iki gel do lo cho pagai so khang lai cho ho in omong lo pi chola thang phonga jisu kristan thu sei cho tuin gam danga khon vele chon Africa gam katipoi mun gam la hogen thei gam hon hoin no umlo cho bu neu khana pathin ba chaila na sata sawa cho e hon songa nal tata hoin ki sa cho pathin phat thei bu na jala sum tam ta I to cho a hi le ilung thim ba hi che ho in chung pa hi ho in sa pa van gam lu di lo pi e ho hi lu di ho cho ita asaw I lagaw pa ho lu di cho hi ja cho ho inzo a video kan se ma cho ipi ke sonam ho in maya cho luk bung li chang som luk buk nga ho ipi ke sem pathin chu lagaw su ta hin ho ten lagaw la tu ta ho di hi ti ki ti cho ai mobile phone wa ipi mam tu lai WhatsApp dung ho WhatsApp group ma MMS thang la jeng cho pornography thang la jeng ei mi tam ta in group ma jong kinei cho hi je pornography group hi kinei cho I tha no me MMS ki thot to leng to jeng cho mail hei te agong ki thot to mon in thot mo ki thot to te viral I do ta za cha nei ki ti hi ta lo hi cha ko na hi ti ki ven do hom so pite ho Bible na say cho hi cha ko na zam sanin e to hi ta sangai cha ne room bung ge chang som la thum chun ta san ngai cha na na hinai na thi de ama wang thagawa hi ta sangai cha na tha zo la na hin de ki ti cho so pi te ho phaten gi alo te tu ni nang la kei in su mi te ho phaten gi alo tin ho ini chiu hi pathin ngai lut vai chiu ham ai lo le ama blessing pathin phat thei bu I chan di wa I chiu ham phaten gi gelo te so pi te ho leis na tamta khoina chi na thip na tamta di cho jible kar sana tamta na nei du hi cho important lo pi Christian khat hi dinga hi le so pi te ho inne cha Bible a se ne cha in nei ling se na pathin tibukim ke ko ya khut do lo wa ko ya hele leis na mi wang pha 99% mi wang pha pen ki hi cho hi chi ki he do lo hi cho
tula hi jibla karne ding washing machine computer imizo si ni ini ale hichi levi style hin khusung ini lebo hin khu ham ti a hi mitam ta ani zo lo te jong ki gam bol ta tv nei lo ho jong chu masanga chu tv khu khatna chu khatni mo ni ki ani ki nei chu sendalong mangleu yang jingla mi sendal ki kisi ami a sendal mi on kisi ti ya hin khu ni ke mang 1994 world cup dunga para hun ki ve pan etan lungset am black and white tv ani hin hi chalai khanga chu ga ya tawang so pite ho tv nei ho chu chon anat mi chon se hen ki tiu cho kana pin tha ti la cho chapang cha ken kana pin te en hi chalai ya cho tv nei ho fashion channel me de ho chon se ki ti tu lai cho pathin po henu I phone wa cho la vet thei thei lo ki ve yin na vet nom lo ki sa le google ads YouTube dong ads cha ho cha cha satanin e lung la amang na denga ho thil lo se bon pre plan he chume ade de anunga gol ho khang tha ho hi I mentality we isu cha bai chu hi ja ka sei chu ham tile nang le kei in sumin e mu lo piu chu tulai di ya thing pena ka sei de paten ngai min la hoini chiu chu na hoini chiu chu ama wa iphone sung thing lo pi chu iphone sung wa chu vet de google browsing a keshi aung ke koi na layo bookma aung ine na layo chu iki koi na layo hichi pornography ho hicho ho iki koi the wa hoina ilu de chu ka gyal mo mong tang so pi the ne ke oi hinam pathin ho mo mo nam hi ja chu tunin na christian in ko hi adi nam ti tang ki gyal tang hi ja ke jong kum som ni lenga zen ka christian hi ne pa cho anadi lo ka ki het he cho hi chi satanin ei pui mango na pa hi chi leisit nup sa na iman naw hi nga agol nu pi ta ba tamta hi chi ei pui mang naw hi so pi ti ho tu zana tu ni a ka sei pi paten ngai lo cho hi chi hot lai ta je ja hi khana kha jong hu bunga out of 100 99% da khata chawan ngam chi lo du cho because of that only tulai mitam ten pastor ho hin holam kai ho hin atam zo hi van ngam chi lo du cho because da mun chu mitam ta spiritual leaders ho umdi hu chu why thilpha na to lagawa ga so tam ta bol cha ama wang hijini tieng chule pagain kel ngoi ching ho he tu ikel ngoi ching ho hi question an bol du hengi keima mena mitam ta nen puilui mitam ta nang jen hin ko kristain ke mu e kapa che pakai nang ma danga thil ke dang ka bol lo ham nang ma danga thilaung ka no do oi lo ham nang ma danga ka osiong ka no do oi lo ham nang a danga ho in tam ta ka phu do oi lo ham pakai sun so pi ki pa ome ama wang a hi wangin ke to nang man relationship ne nei boy ke ma sangin na ho bung na ngai lui ke ma sangin na ho bung na ngai lui a point ka sai nom so pi ho tulai di hen ho bung hi how I ho pathin pathei bon zale fda crore ne cho a hi le I ho su ho in I ho khusung wa hin I ho bung wa hin ho in maya elo ho in nga khona a migen thei te ho bungin ki thopi am a ki thopi ang yu mai theo hi chi ho bungin hi chi sumi pi do pa hi thagau mat na denga iman chawam a hi lo le e ho in program ma denga e ho bung program denga iman no ham ti peten ki alote ase a pha ekati boy you have to decide mitam da 95% hi e ho mama dinga ki mang cha cho masang lai cho ibham tile to a ipi do pau hi levi ho dinga ho ina Israel te akeman cha pathin dan na pe hin tu hin pathin dinga ipi dinga hele not because of the old covenant the new covenant ipi sayam lung thing selin pen but not as per law adang hi asung hi ka lu nom pon ka sei wang na heaven pathenin ipidanga tu thulun ta hi
lung thing sa hin khuman ning mi tam te in pakai su van ngam ichi no ma cho a hi wanga krista nung zui nom lo so piti ho ki gelin pathin hi pakai su hi phat thei dinga bo ide ham gel tang injo aka sei che pi ham tela tu lai hi LGBT ho khus gam sungin jong ahung na tan asia ngong ila lo mai the jo ama wang I hung progress che wa hile hung ki to lo di cho injo la nu pa hung ki koi do ta cho kam khang to ho banga nemeli na me hung ki chen do cho pasala hung ki chen do cho ai le koi hin ngo do hobung ho ngo do ham pasar ho ngo do ham to a mi kang te ga ma ho LGBT church pasar ho yang gi gam ta cho amo gel da na ho asia gel lo hi cho ama wang biblical concept ma event na hele so pite ho paten gel tang injo aka sei che pham tile e ho hi koi ma cha kit ki a chon phadinga ki helo cho koi ma roman pesiam mi cho se chon se na all fall short of the glory of god kiti cho hi ja cho pathin nang chu nong pe na cho na testosterone level cho haran hong pe na nang ma thimo kai thimo hi poi pakai na ti de lo pi cho ya cho chon se sa hong pe ni cho kai devin in pisam kai ma kanu ai sunga chon se sa hong kisil ke bo di cho ya cho pathinin nang ma free will cho I hong pe na wa hi a chon pha hong pe ni lo pi cho I hong pe te le hong le te mi te ken del ning kina ding mi thil se bal mi gu cha la cha ding ki mai galatia bonga chang som na ko a sanga wal wala bol dinga hi hung pe no cho ama wang pathin ipi thawam free will set na le phat het khen theina lungthi me pe cho hi ji lungthi ma cho nama sang ta na ko paw athin mangin ho zo nun khan zo sa thingu na ti paw ibidanga I thin lo ham na tulai mi se ko counter question ki bol ta cho hi ja so pite hoi ten ki galin na free will pa hi na ko ma hi lampi ni hi cho kot jim le kot za masang lai 2000 khang lai cho child evangelism department no men hiti hin patten hoi tan revival nom tu khanga hi revival thei de lo phu ibidinga tu la ya nu naw te ho chapang ho peten vetang minecraft roblox ipp party games to tengle nunga agola no pitam ta PUBG a free fire chicken dinner ipp tiu ham mobile legends hitia I thanu wa pathin tu yong isim nom to lo cho christian khat nahi a bible la sim nom lo a hele christian ka he kiti hi wo atheist in jing tao hija at ka ngai lu na ka sei piu krista galwan na kewan dinga hele hu hing ne lu khu kela ina masa pen pena efisia bungu buni pesiam chang so ma ko pakai galwan krista galwan na kewan dinga le aji chu ikido piu ko ham van lai zola pipui hole thunei hole van tilgelo ho to ikido hi chu ikido piu pau acha chi chu pathinin ibidanga damon asem ham meidil e ho denga asem helo pi cho ale so pi to tuni ko sang hat ga dongote pathinin angai luta van til hi cho leimi him yong helo pi cho van til ho na asim cho lucifer cho van til la hoi loi hi chme van til janel loi cho ale lucifer to the morning star aisha ho vele chon ibidanga nong pul hai tam kiti cho chon sit masa pen to ham kilit sa pride icho adamli ev in apple long tele ka sei khel de hin hijit theiga cho chon sit thei idana theiga cho ahin ne hon chu kipat ne hello pi cho chon sit masa pen chu kilit sa pride tu lai di dia christian sunga kilit sa I hobung sunga kilit sa ei sanga min chon min bol thelo le ki hi sa nam ti pa hi inni lai so na hi na christian pathin dinga ithin lo we cho na chon sit na chu ipiham na von chun thing lo hi cho ya cho
na van nen chu ki che angim sel so nam tia la isa hui piam e ho dinga ke sa ham la sim pai ne ho dinga asim hi chu I lagau hin ko hal na dinga hi ja chu ka sei nom chu piam tel ipidanga pathinin Lucifer chu an sol ha ham tile kilit sa je chu ai la van lai zola van gama pathin to Lucifer chu kum izat dham ga gel tang eternity an mai the chu adam levi ke siam sanga chu na ke sei the lo bi chu because I lo we only 1.5 kg hi chi mi him lo niau chat hin iti pathin tu chu ki fadom the lo chu ki he the lo chu ai le aton so na jing aki pat ne lo achai ne lo hi chi pathin inei pau hing jing pathin hin angai lu ta Lucifer bon hi chi kilet sa na mai je a hi damun medil asim theile nangle ke in gyal tango chopite ho ipibi bol do am lesson a hi mi tiong ke na o zoli sa do na zon than hoi thin lo azat kinil kina eltol gol bol nop abang le love song sa ding abang le hamon abang le pa ma ga chi ding ino go bol ding Sunday ne tin le minute som ni pathin hoina ke che ding ichi ka ong chu phone notification a ki chim ki ding laso ho umte laso ho video camera ke kap ding jeo tele e WhatsApp YouTube dung ho a if Instagram dung ho live ke bol ki ding e hoin pathin hina ki chip na sumu ne ngai bol ta chu tu lai di dia hi ji a hi pathin tu se ho sermon bol ho kho atami tam ta in tu lai di ho hin iki kap do wa sumlo na iman kilo ta cho hengi alang khana ta phan kha cho nai ewa hi chi sei do ho pi hi ilung chunga thingnam ilung chunga to kha nam eima YouTube channel a pathin thu ki seya eima ki phat ki khan to pi lo hiti dulai mi tam ta ki ta chola ise no mo che pham tele so pi te ho phat an gi gyaluti nemit singulang gi gyal ta wang na lagaw hin ko khai tan ga gyal wo only for 5 minutes ka gyal momong tang ho in hung kaya pa na ho in hung Sunday ni ga yal tang Monday apa na Saturday gain na thil bol do cho pathin lungde hinam hinai silo de so pite ho ahile ho in na kon hung ke pa do ko na lung thim le na lung gyal gyalin na mobile phone jong athien lo ahile na mobile phone a mi khat naga se na le na e ho e mi te de ki ha I han se to kilung hang iluhana chun itaka chu khawi ki bantaram ke man lo te chun ga gyal tang iso pi sangam jong ki khong ki hello iung luhan chatle ki pelyeng hi chite mi chu iti van ga mi luk tu hom ga gyalen hi je chun gyalin so pite ho iti le hin e ho inam mi te hin van ga mi luk du ham so pite ho number 1 all our sins are to be forgiven I chon se ni zo se hi akengai dam ho bo hi van gam lu de cho I chon phat man wa hi van gam I lu lo du ti hi ki nai lo oi tu chan ge ya pathin pakai su ita san wal hengi scooter tol hin kati lo bi school ka hin office che hin kati lo bi cho ichi du I bol ke bol du ama wang Krista to hin hu ma nai le ana ma no me cho nang le ke hin in sunga ko na hi Krista hoi ta in khe na le mi dangin ipi bolon kholo bi cho nangman ke pana ha chang pan ke pan nei ting le in sung hungno min tin in sunga nu le pa te ho so pi sango hin ko hungnom di cho ya I ho bung sung hungnom ding I ho bung sung ang ke pana hum di hi chiteng le hin ho bung jong khang to ding chutel I ho bung sung wa tu lai di ti a drugs a number 4 kania kengol sa so pi te ho rehe ma ngai lu rehep kema izat tam so pite ho galin by force a koi ma pathin thu ke sei pi thei poi pathin na to mi min a bol thei lo chu ama wang hi chi withdrawal symptom anei lai song ma amho in ngai lu resolution kemon anei a bol naw pa ho lung se dan mo dong ho bung hon ke tho piu ten ho bing anei lo awai cha ho ke tho piu tin lagao mang thai ho hi hu do na dingin missionary hello le hiti hin ki piu din pakai nei solin ke ma ko me the greatest ipiham
commandment e hodinga thunta a go and preach the gospel kiti cho go and preach the gospel pathin thupa hi sei phongut e ho in sungbon ki thing zo na lai lo la hi cho so pite ho ai le ti gam pa ma pathin thu sei do ham iti so pi sangam ho za dang ho kama iti i chan na pathin i mu sa do ham gyal min ha samo mong e ti je hin tu nin so pite ho paten gi yalin thumwei ka sai so pite ho paten gi yalin ka o na za hi le na khang nin ngai hen revelation a ke sei cho a chon phalo bol jing hen abo chu bo jing hen keima ka hongwa ding he tai ati chu hi chi kane wa pa ka za cho mi abang loin jisu hongwa ding he tai ti le kane wa pa ka za he tai ibidanga jisu krista zan hi 24 ni a cho jerusalem a suffer pengkul amu du ma cho mitam ta Africa gama pastor min thang ta khanin ana pui chawai chola asung thu ka lut lo de hin ka sei num je pe ham ti le ani kho ni dan koi man he poi hele pidanga pakain tu chan gi a hi tu chana hi pidanga e khongai la ham nang le ke i chon se na pau hi di nai lo hi chu tu te le pakai su gospel to pa he phano lai ho e hon i sei pi dinga hi phat ke om na lai chu 1999 na chukaniaw lai hin lai zon dayas tam elo le chol ha batam khana hin kamu cho elo news khana kamu cho Israel gam hitam west country a hi Israel hin chapang khat hin fisherman khat hin ngaman mi khat hin nga ke jegup tamang hi ama le cho sabana de nga alol aga tan guna la sa na hil ko na hele nga chu hung pa ve cho anga apau chu hichi article sim do ho chen het mai the win 1999 hetan lai jon dai jas hitam khile kilomin long ka hai ten chol ha bitam hicha chun nga chu hung pau cho le chet hi ki chai de tai ti han se cho ala chapang pau chu chomang de chet ala ba to a ne buket ne zara mene te kalo person to banga he hung pau ai chama chu mi chum khat hi sa khe le yang nga chu hung pau he cho ti jawa cho nga chu thi hiji a so pite ho hiji la ya khanga chu 1999 gal tang julai khanga chu tua hi gen z generation ong ki patil le chu hiji khanga mi tam ta in pathen tam ta ni ki mu eva tu ai bidanga no sa ke do tam so pite ho i bidanga thi chu am lai pe chu bidanga ibun ke do tam hiji hin hoi ten thagawa ki mang cha hui tin video event wa chu tu lai de dia the false prophet pathin na kilep gau thua mitam ta e pui chawai inam sungwa tam ta tai so pite ho ata ta to kilo isa de hu chu in sung tam ta long apui chawai tai amin se hi zon he so ke so pite ho pathin di lagau thenga kon a hi lo he so ke so pite ho a hin na ho koma ka senom che pham tile for example a pastor khat helo le reverend khat helo le koham khat hin pathinin na sumuka de hin pevin hin ti han lang le inom na divam na ta san na dem example ka ti hin no god never wants your money pathinin isumu de helo pi cho hi cho the false prophet ho South India langa pastor ho te si khat amin ama holim ka ngai jin pathin sumnan pi hoi ke hon khata kala po ve he che ho bung sum hi sumnan to ho he khat chang ho bang ke mang po ve nei lo gen thei ho pathin hello lai ho gospel mission church planting adinga ka pi ve ti jo aile e ho bung ho ele e ho e mi te la e ho bung to hin ki hit nam so pe te ho a ke hit dan ke yet le vale le bang jeng cho koi ma cho ke sei se poi ama wang ami te keep hin pathin hi pathe mun den ho po te pakai su ngai lu tin di ten hin ho thingin mang po te chutele ho bung sung in sung num de he so pe te ho
tu hin gel tang e hon nong Bible ka sim nom lo hap ta thong kyang ka be chang Bible ka sim nom lo pathin thu sim lo iwa Christian hiu cho a hi le ho in Sunday ni a pastor pa lo le reverend pu thu se bu ingai du ham ama bo chi pe do do ham ai le ingai pau cho anadi te hi lo te le hi te le ti ta phat pa mai na sa lo ham so pi te ho hi ji hin Bible hen ho ai tan sim jingo tin pakai su hi ama phat thei bo na ting le bon ho po te Jesus Christ ngai lu ta in eima chon se na Calvary cross ahong thi ipidanga tu chan ga ite be thelo ham kadat mo cho kum sang ni masanga Jesus Christ na thitan i ho dinga hong thi lu ing thilo dana ki ngai to cho hi chalai cho he so pite ho tu la ya he mitam ta lam vai chapang nunga gol hang ho to a AI technology to ting le hi information technology smartphone iPhone to lai khan to na cha hin ei pui manga mo ta cho ai le i ti do tam ko hi kha do ham i ti pha le hin pakai su hong de ting le hin la loin khatli ti do tam so pite ho for example hin tu zan hin tu ni hin Jesus Christ hong tai so pite ho khat bi ga gi gel mo mangin Christian na hi cho kaping tha tai na ti cho mitam ta ka hopin sopi Jesus Christ na nei tam ka tile hingi ka nei tai sopi ti ale Jesus Christ hong le la to in dem ka tile abang loin he o Christian khat ki ha la to a ki lo dham 80 jong cho among so adi yong asai mai the a kalung gela pi mam Christian khat hi mai maya ban ga malu dewang cho ka ya lawang sopi igel khel do e adang chu kha sei lo de tu zan tunin ki gelin nana to namun na imut namun ki gelin so pi khoi tan gel mong tang just only 1 minute na hindan na lagaw hin kho hi Krista adinga nol na be gan ki hing hla banga van wa da mo nu hiu chu van gol wa adinga the heavenly banquet hi chi adinga hi even thing nam ka ti hi chu keima mit bena chu nang mai na phat mai the so pi te ho na phat akin kamulo bis na long team pakai su na relationship ka het lo pi cho satanin nangman na capture ham ka het lo pi cho hi ja patan gi yal tang Jesus Christ ahong tengle na lagaw chu ina hin na lai vai le van bo wa ke khel to dinam agi khel to wa agi khela hi le mi wang pha van lo jala nang le ke ki mu to du he na hallelujah amen van ma ikimu to na divin ke gojing te so pite ho leila ma imacha ke sa lungim ngai lo pi cho leim him hing na lai hiu cho a hi wanga chu ithil bol ke bolatin pakai su su na hung hen za na hung hen ina to do ke to tho do a hi wanga chu Jesus Christ adinga chu we have to live for Christ hi ja chu Efesia bungli chang som ni lisagi diabol chu mun ot hi helun i ot lo dio Krista galwan ikivan dio hu hing na la le khu iki khu ngai wi cho Ephesians chapter 6 verse 10 sin sim su la chun 17 chan gai cho hu hing na le khu chon di na om pho na chon di ting la chun mitam te en hi la gaw in atin hi cho na tin hi cho mi phalo hon jong chinu cho chon pha in amai mo tham thei po te pathin mi te min ki cha do cho ami lo bi cho ikina pi ho ko ham ikido pi ho cho pi pui la wan til ho gilo ho he cho he ja cho Krista Jesu adi ta hin ho na mana hele satan ho na ki cha do ai le hu in galvan ki pan thu pa keng chot na ke si ta cho mi la a pathin thu mi sei pen ki pan thu pa keng chot ibidanga keng chot na ki pan thu pan ki koi ham because you are supposed to go keng chot chu ki sia ki wa le he cho na va le na cha pathin thu thang sam tang na bol thin thang sam tang ai le pathin galvan ikivan ta cho kong ki ga tau cho na ta sana kong ki ga tau kong i ga ut i bi ta ale om pho ki van zo te i ti ta om pho ki van zo ting le cham jam ko ni sa du ta hong hele ya so important
pathin thu chu chem jam a hi so pi te ho pathin thu chu thagau chem jam hi chi pa chu thagau chem jam chu ipat lo wal iti ga le zo do ham namo din got ham ama sa ka sei banga nanunga chu pathinin na backing na ball chu hi ji hin so pi te ho tuni na lup na to na monen hwai ten ki gyalin pakai kana hin na hi adi ta poi pakai ne ngai demin galatia bunga changsom lako avelin simping ting pathin thu hi chule ta sa phelam thilbol chengse wang cho akilangi hi chu zon than hoi thien lo hu milim ho doi choi kido kina kinil kimit thip lunghan loi tum sim kilang hin kinil na kibung khen kithang set zukham eltol gol bol no chule chutabang adang dang long chu a hi chinga cho masanga ka hil cha bangwa chu amasanga ka hil cha masa ni hi ve chutabanga chon ho chu pathian gam alo loading a hi pathienin athu thing sim do now aja jan emal som pi henlang so pi te ho hi chi bible chang hin ka christian hin ho 25 years kana man na chu hi chi hin ka thagau hin ho an hiale chu so pi te ho nang chu zulesan nelo na hi mai thei chu thil pha bol na hi mai thei chu nunga golang pi pha na hi mai thei chu khaini talap raja na ne lo mai thei sikhar jong na ne lo mai thei amma wang pathina dinga enjoy ka se chu piam even chu thing nam hichalaya polin galatia mi te hinga chi pi seam hichalaya kina kinil ki bung hin chu ita sa ko na hunam ilung thima ko na hung do hilo hi ya chu mi thet lo do isopio mi thet lo do egal mi ki thelo de ni hing na kom ngai lun christian hin kho hinom thu hi lo chu so pi te ho van gam lu ne dinga cho everyone has to pay a price na justice ngai chula direct in nang to van gama itni lu dham pathin test a ball now hi cho na test a ball now hi chola so pi te ho hi ja a cho ka sei chu pe ham tele efisha bungu changsom ma cho changsom pathin lagau thing ban ki banu tin lagau chem jam cho pathin thu cho panote so pi te ho kangai lut wal be se na hi no ho tusim yong ka sei ji in gospel thu kan sei ji so pi to mi tam ten tusim ka sei ten la za za tung sei comment na ngi lo ta om ji kho ka sa pon they have their full rights but ma wang pathin thu ka sei ten hin so pi te ho na lung thimin gelun lang tu lai jing la thai i bol du ho ilung thim ho pathin gelu te so pi te ho pathina denga i bol ho hi ilagaw hin kho khang to nam i service ball now in a to now iloga so na ho i to tham na wa hi i gol han kho man now inunga ain kho man na wa hi mi ve na chu nga pha mi ve na chu golang pha mi ve na chu nupi upa phata na hi mai the cho chapang pata hi mai the cho nupi pata te se phata nupi akhang hla lang hi mai the cho ai wa pathin mit be na jang ga gyal tang are we really worthy to go to heaven pathinin sopinu sopipa nangman keima to relationship na nei poi ehinti de huga gyalin sopite ho dar ha de huga gyalin pakai su ahung ni kho a khoting lehin amitinin rapture on tin lehin non christian on het pha lo du hin na e ho hing na lai cheng ho christian hi a amin mai me christian hi ho hin adip a ke chok wa alai na du dan ho ga ge la hele ka vo jang na cho nat jong chup to the power of 10 times it out hi ja ach koi macha ka du se ngai zo se hi so pete hoi ta no na lagaw hin kho kai de na ta sao ka dei hi poi
so pite ho actor rong hi mai the na nunga hoi taun hi mai the pasal hoi taun hi mai the cho thil bol thei taun hi mai the cho officially in ta taun hi mai the cho ama wang jingle thaile na thi tho tho de cho that is the reality na thi ni tin la gau cholai che da ham Abraham boshama che da ham alila thokit nga masanga da nga che ona damuna na che da ham gyalin sopi tulai mitam ta in athi tila che de mun ke hello pi athi thailo da ge gyalo cho isopi no ingai lu tau amin jong he so kevin aman jong ka thi ding he ti ong ke hello chula nang le ke ong thi ding ke hello pi cho hin khu achama chom he cho so pi te ho to an the gift of life e pe patheni hin khu e pe hi hin na hu e pe hi i mut lan ka ong ki chai yang thei cho i mut ka wa hi nen bu tam ta analu hen lang le na ku ya binga ki ki thi yang thei cho tui neo chakhat du cha hunga hung pe yong le ki thi yang thei cho chin ling jong kyung lu thei cho guli tang oi na ku ya ki tholu thei cho ewang pathin pathei bo ne pathin engai lu naw he phalowa leiset hin ko hiti mo ma ngai to cho nisa cho science dunia the sun rises from the east to west a thumetia ingai to wa hi le you are just like the what microorganisms to bang bo hiu ta chola hin dan danu hi wi cha gan hing bang bangai iti hin go ham so pitol hi ja hin paten ka thun ka sei ho ka ngai lu chana ka sei nga yin so pi nang ma na hoi na chi na thep ni khat le hung be de he so pi hung la dai hung chul de koi ma chan nang ma cho chinu cho hoi pen anyway na ti lo di cho everyone has their own time english power sa power mikang te power every dog has its day kiti cho tu a cho kum nga kungup kum som cho beauty kun yong ni mai thai cho ama wang nong chul le he so pi hizu gi yalin na ton sort in di ke gyalo so pi na ton sort in di yalin mitam ta an sen le mi he ma ke hing na lajin hi cho cho khat ve khelin ki khel thai poi ATO mi cho hinge ke he ama wang ibinga hoilai ta chi lung ta ham ke lo chula I chu lagau an idang cha lo he so pite ho rapture hi I macha I ngai to lo cho bible hi amin mai me I almera ho ge koi chu sunday ni abo choi dinga sunday ni ajong chu I bible khu chapang nu helo le nga khat nu go hang khat in a hin sim do inga wa alo le taw khoma hin sei phu nga chu khanin sei helo le thu sei pa in speaker pa in hi je bible chang kala do en ga aviau te ti lai bo khu ivet du chu keijun for example in rom bung ge chang som la thum kan sim tai rom bung ge chang som la thum kan sim a hele ipi na phat chom pi vai chang som la thum chu aji chu nang ho ta salam dana na chonu le I ti jong le na thi te te ding hi thagawa ta sa na to chengse chu na tha wang le na hin ding hi hichi bible sim tau bible sim leo chun ipi hin he lo mai the chu but when you pray to god pathin ko ma tawin pakai na thu thing ka sim de hin ka lagau hin kho ka hin kho in ipi a ka kipi ipi a ka kiman cha theina ka lagau hin khu hal theiam tin pathin hin tau ma san lang pathin hin tau ren tin thum le chun pathin god will explain alung thima sei pi di chu hi che bible chang rombung gi chang som la thum hi satanin mitam ta amu sa nom lo hi chu why because hi chalai chu hin na le thi na thu ki sei chu ta sangai cha na hin wang le na thi de ki chu ta salam da na chon I pham he so ke ta chu na inzo agalatia bunga chang som la ko ka sei chu ama wang lagawa ta sa na to cheng se chu na thia na tha wang ole na hin ding hi kiti chu amen so pite ho YouTube dung ho veleo chu mitam ten kum som langa pornography addiction masturbation addiction tam ta hi chilai hin
Christian huge ai wa cha lai di dia hi so pi te ho Christian hi na wa hi mi tam ta damun me di le chi du he cho je hin ike lo ham ibidanga hi che le sit nop sa ne minute nga minute som la thum hi cho be be hi ilha thailo ham pathin thu isim nom lo je hi so pi te ho Krista ilung thim songa I chen sa nom lo he pathin bo ingai chat wa pathin ko ma pakai ne ke thu pi tong ta I chanin kap jong la chun pakai ne ke thu pi lo de so pi te ho pathin lung hlaya na lo wa hele pathin ho lo wa hele pathin in itin he dham Isaiah 43 verse 1 one of the best verse in my life of my life kahin ko a verse hoi loya khat ka he chu ham del Isaiah 43 verse hi cho adang ha Isaiah sunga chu kain sim de hin hoiten kain explain de hin na Isaiah bungsom li lethom changkhat vo Jacob na sempa pakaijin tun hitin aseye vo Israel nalim gongdo pa ahi kichahi in aji chu keiman nangma kalat damtan keiman naminin kakovin nangma kiya nahitai pathinin atutheng simdo now ajo se dingin aimal sompi helang sopite ho hichi hitin mo sim sim le chon iman hello mai thejo ama mang pathinin lagawin thingin ho pi a hele hichi bible chang kha chang ni hi it's very wonderful hichulai kala do nom chi pi ham thile keiman naminin kakovin nangma kiyan hitai ati cho sopite ho hichulai naminin kakovin ti hi ga gyal taw ga gyal temin namin chu kikim thilhing chochong ho hai amin hlingen man sei pong ting na gugun mimin thathang gigin hiu cho ahile ihung pim do wa pathenin imin yong het sata inzo aka sei banga cho in kho het sata cho ahile ga gyal tang on a larger perspective e ho leiset na Manipur de tawte Manipur I na I chen na wa Nagaland Mizoram I na mun wa holai Shillong ka ti poi Guwahati Delhi Dubai loi Singapore loi Mumbai loi Delhi loi I na chi wa hi perspective event na hile in India sunga ki cho na India sunga wa hile Manipur akona cho India Delhi akona India akona Asia akona cho piham leiset mumpi na globe eta cho al leiset mumpi jo ga ve ketanga suneo kilechon Google anu ga zoom do kilechon solar system ta cho wan thamjol ho solar system cho zoom do kilechon stars ho Milky Way ta cho hi cho pata phaten gyal tawang so pite ho hi chi stars so 10 to the power 21 stars cho Milky Way sunga hai hi chi Milky Way yong hi galaxy khat hai cho galaxy khat le ham no 10 to the power 21 galaxy cho ale hizat galaxy sunga scientist ho en khat be hi ho leiset banga hin na he ti hi ata sanu alien so omen Mars ta manga he alien so ata san UFO ta banga he hichi mi him ten to hi findings a ki koi NASA hon explain ki bolo kasay nom che ham te leiset aniaw dan asitam ta niel som niel za taima na taima kiti cho simzolo hi che simzolo universe a hi pathin asim pa alpha omega apat na jong umlo achai ni yong umlo na pathin hin hi panglin pathin hi ihung ta san ting le niaw chat eima Delhi ka ti poi cycle ka ti poi kangpo pi ka ti poi lamka ka ti poi na amun muna Guwahati Shillong Delhi everywhere ilup na ito na muna nangma ho hoy gigin chochong hilhing mimin pathinin namina e ko hicho so pi pathin e ho pi hicho ga gyal tang tu hin na imun an ga gyal tang ga po do in lang pathin van chunglam van thamjol ga ve tang hi chi star ho la kho pathin neu chana ni hi ga gyalin lang
pathin nang neu chat bon na mina na he nai le na ko the ai la so pi te ho gelin thagawin e pil anop dan he so pi te ho pathin du sim te la pathin ho pil anop dan ka sei pi ni pathinin naminin ka kowin kiya na hitai 80 cho so pi hi ja cho tu ne ana so pi pa ke wan ka sei hi mi chon se ke jong ka hi nang ho sanga ong chon se la chon se no ka hi cho na a hi le pi danga pathin he phalawa pathin he phalawa iti na do ham so pi ti ho ki kyal mo mo te pa mai ma mo pathin e ngai lu naw hi ki het u hitin so pi ti ho hu hing na hi pathin program hi heo hitin amang tha ho ko lu na te dinga hu hing na rapture hi ki kai saw heti hi heo hitin tuni a ka sei do a ko na mi tam ta in na lung ko no khyong in lang thagau chem jam hi pathin thu hi him to chem jam ta bang hin na lung thim ata chu hin sun han lang pathin thagau thengin na piu han lang na lung thimin sei te la ka te so pi tu zan tunin ki gelin so pi na hin kho hi ki gelin leise na hi pathin na pathin na bu kum som ni langa kum som thum na hin hi pathin lo pi ke pon do na ti hi ka sei pen so pi hoi ten hi je hin jisu krista hi ngai lu ta onam a hi lo le ama pathin na mai maya denga hin u ham pathei bo ham tunia dingin ka sei na hi chan hetan tin pathin na bo hen lang nang ho jong na bon chawin van ga man lu te denga ilu te ne dewa ki humble lutin Christ like ka sei bang chu pe ham tile mi chon pa ho thil pha na bol wanga van gam na lu hi poi mi chon pha ho chu pe ham all the sins have to be forgiven akengai dam ho van gam lu de so pite ho van gama chu thang sin ho lo de ta cho pakai su to ke khan be pa aji lang pa dismas cho van gama min lalhu mu ponte what is the use of lalhu ibidam lalhu hu hina lalhu khat imul ke chai ta lalhu tam ta mai cho van gama nanga lalhu tam cho min ke tam cho min tem tro bi important me van gama lu du chu to pi pe ne van gama cho ke thang thip ke sei se no to lo cho la ibia chi pi iboi ne lo pi na van gam lo de bo important he so pi te ho hin ji hin mini pi sei jong le lagao false prophet tam ta hong jong le pathin thu bo simutin bible inei lo ki cho otin iki cho zo lo jong le pathin thu ho ina chi tin le ngai jiu tin ka holim na hong ngai ji na ken jong pathin e holim pi na bible ni sia ka sima pathin thu research ka bol na ka het na ho hi na ho jong kain til kho jing ding hiti hi pakai su krista hong to ka sa ikitil kho to jing du la gao hin kho hi ama sa pen pena hu hing na pa hi kila ama sa te du hi ka bidoi je na hi so pite ho tu za na he tu ni la he ka sei pi hi patien ji yalin lang na la gao hin kho na ton sot hin kho amos bungli chang solani na sempa lam to din ke gon nasim palam to din ke gon kiti cho he so pite ho muntina ka so pi ka sangam na bon chawin pathen na bo hen lang ikimu to ke ka semen ka so pi ka sangam zo se suntin che bai zantin mang pha